yuk. Bebek kamarana deh. Itu yang terlalu. Woi Jono, keroncat didinya setorangan baik. Keriat aing, bebek aing leungit terbalik-balik. Ayo Jon, orang tangan bareng-bareng. Ayo bleh, orang tangan bareng-bareng kuari. Tuh bebek sih Jon, suwe lah di jero. Ya heunya di situ. Woi budak, siang geus burit yang jalan nyar para bebek, ulah arulin bae. Woi budak, ya ember lagi ya jalan nyar para dari itu ke sawah. Oh no. Suwe sia budak, aing mah dititah ngalahan para bebek sama di dia ngaropi popotoan sararial sia. Setelah aing lah, nego kumaha ge orang kaya mah bebas, men. Lah orang kaya si kos itu begeutna kos kuyup kirai. Gak perlu ganteng, men, yang penting banyak duit. Sabar sia lah kuyup kirai. Nis lah lo ngomong, mending ngaropi kan di jam orang kaya. Itu ngaropi ya. Padahal main kita nengan keong, koreng sawah nagarari. Cuek doang. Udah maradik lah, di sawah nagaring. Woi budak, mana dong saya parapna? Lama sawah nagaring, kumane kayak keong. Kalau nggak satu budak, ayo mah geus burit ongkos yang geus gara marandi. Jangan lupa like and subscribe di channel Angga Sri Kikuk Kikuk Kikuk. Ayo. Ayo dorong tangan bareng-bareng. Ayo mulai. Woi budak, lain kira nyaran para bebek. Lagi dulu. Yuk jalan. Baik. Suwe sama budak, aing mah dititah ngaran para bebek sama di Dario ngaropi popotoan sari. Ayo. Serah aing lah, orang kaya mah bebas. Mulai ya. Adang. Ayo mulai. Sabar sia lah ke Yuk mulai. Jangan lupa like, subscribe di channel Angga Sri. Ayo. Enggak usah masih Ayo mulai. Jangan lupa like and subscribe di channel Angga Sri Kikuk Kikuk Kikuk. Bye bye. Ngopi deh budak. Ngopi.